Manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-abe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. May pabengi po kaya kayong kakaluguran ng avid viewers and listeners ng KLNJ. Kumusta na kayo po? Pasibayo tamo po may pagkwentuhan kaniting kabingyan. Minsan pangadwan ng ingrasyang pakayap ng Diyos kaya ng programang King Lagyo ng Jesus. Ini po yung kaya kayong talasuyo, Brother Jeffrey M. Gomez. Beng Diyos po kaya kayong kakwentuhan mi kaniting aldoning biyernes, manalangin tamo king Diyos ban, papagbanalan niting kaurasan king pamibulag na king kayang kayapan at kayo pa yan. Lalo na king pamipakayap na kaning masakit, physical man iti, emotional, psychological at spiritual. Manalig tamo po king Diyos at maniwala tamo kaya alang imposible. Ini po yung yamong Ronnie Dicaw, yung kura para ko ning parokya ng San Matias Apostol, San Matias Santo Tomas Pampanga, ting kakaluguran yung manalangin para king kapaldananda ring masakit. How are you, Brother Jeff? Okay po mo. Ito ng bagya. Uling pong nandun po. Migkay kami nanigas ka na team building. Pang team building po rin sabihin, swimming. Opo. Swimming, pialong, ating di taka pa prices. Nung comic team building? King Kai po. Sabihan kayo po. King Donaville. Yan. King Santa Purok 2, Santa Monica, San Simon. Yung minsan din MDC kang bikarya. Karing kami rin minta Santa Monica pero kitang Del Mar. Okay. Masanting na po ka rin. Hanggang yung parokya, kaya kahit 25. Mating lang higit king bandang Kamatsilis sa private resort yan. Ban ganito, makapiya-biyabi. Team ba lang? Team building mo rin. At syempre kaniting panahon IT na punan din may pisano rin ng diakono mayor din ng pari. Mumuna na po king kaya kaming parokya king Santa Ana. Baya taming may poros ang among Carl Louis lumanog kabigting Tawiya Santa Ana at kay may talagayan ting Paris Vicar king Immaculate Conception Paris, Balibago. Balibago, ang ina city. Nandin na tagunan niya naman kang tango-tamo. Tangbig kanta kitang tango-tamo. Ano nga? Yamong Jian, Peña, Sagum. Okay, Karin king parokya ng San Aloysius Gonzaga, king San Luis. Yan naman may talagayan ting Paris Vicar, king Santiago Apostol Paris, Betis, Guagua. Apat na ba kanyang tutuki? Wow. Bala mo ilang metong karing marakal na mong karing 6. Next week Monday, 13. Kaya ba't 16, 17, po pang 28 June. Mababiya po yung mga poros ka rin kapatat pong diakono. Ang inidwana ka rin ng anam, may ordinan na po ng potan din at rin pa pong 4 pag ipangaditala po. At the same time, metong ka rin kabalenyo na mong Santa Ana. So sabi napin, naliwanag mo po yak magpari yan, ibapakuan, Adelberto Lumanog. Makanyan talaga. Bala mo ako. Iwali ko yung magpari ka nito. Sabi ako sana kaya ka mo. Ba't ako yung maging pari? Hapin po. Ay, pagkipangadi mo naman next month yung parokya king San Matias sa anam niyang pulong banwa. Kanya pakikuha na niya sanang pakera ng bubungan kaysa mi. Bantag yung July 20 makalipat ka rin. Pero sa atin niya pa kasing pagawa po itang side, ang po yung flooring nung kailangan niyang itas. Kaya ubusa at ang panambak. Ito mo kayo ng update kayong parokya. Nano pa kanito? Ito, may exercise ka tambag na. Ito po. Exercise kaya po na. Lekaran niya hanggang 4th floor. Akban susungake pa po kanina. Excuse. Itabin po yan yung pakaradaman niya yung feedback ampong insights ng Ma'am Early Jane Dumasikat ni Menibat King Las Vegas, Nevada, USA. Uni po yung kayang feedback para king first episode ng KLNJ Season 8. Kitang milabas sa Viernes, the first episode of KLNJ's 8th season. The first episode of Season 8 of KLNJ is best defined as a divine delay.
The 8th season premiere has been pushed back a week. As Amang Ronnie shared in the last episode, it was already made mid-afternoon on Friday, May 28. According to Amang Ronnie, there had been no script created as of yet. As a result, he decided to take a week off to better prepare and conceptualize it. It is challenging enough to plan for each episode each week, let alone a season premiere. Many factors must be considered, such as the overall concept for the season, the probable episodes each week in line with the theme, the songs, the gospel reading, and the Atlong Punto and Tanaga from which the script will emerge. Among Ronnie always goes above and beyond what is expected of him. He wants to give KLNJ's avid viewers and listeners more than the usual, but rather something with depth and a content that would highlight God's goodness and glory. Season 8's 1 week delay allowed Among Ronnie to remember and reflect on how 19 years ago, God beckoned him to join an incredibly unique mission in the healing ministry. God knows exactly how to get his point across. In the journey of Among Ronnie, as he was asked to be part of the healing ministry, the Holy Spirit's power cannot be disputed. According to Among Ronnie, he found himself unexpectedly browsing through his books the week after Pentecost Sunday in 2003. Looking for reading materials on healing ministry, he came across the book Pranic Healing given by a friend, a poor Claire sister, with the note saying she believes that individuals who were blessed by Among Ronnie with healing prayers were not only emotionally and spiritually cured, but some of them were also physically healed. Following that, he began a 1-year discernment process on God's invitation. It dawned on him that he had already been a part of it even before he realized and replied to God's one-of-a-kind invitation. Among Ronnie not only accepted God's invitation, but he also made a commitment. He owned the one-of-a-kind gift God had bestowed on him. As he stated, he is still learning and growing in the healing ministry after 19 years. The inspiration of KLNJ Season 8 came from Among Ronnie's trip down memory lane when he acknowledged God's divine invitation in the healing ministry through the tremendous intercession of the Holy Spirit. Salamat kining binyemong feedback, Ma'am Jane, at salamat king babyemong oras para king KLNJ. Emi iti atawaran at balo milalo na banggit mo ining gawa mong feedback pati na yung insights ining pekatawli mong padala ka na ako ban idake kaniting healing program KLNJ balang biyernes ning kabengyan. Misan pa dakala salamat Ma'am Jane. At oyni naman po yung insights sa iba't mo rin kaya pemansaganang inspiring thoughts on KLNJ's first episode of the 8th season. Number 1, KLNJ's 8th season was pushed back 1 week, which allowed for some interesting twists and turns in the usual format. As fresh episodes are about to air, the new strategy generates anticipation. Number 2, our hosts Among Ronnie and Brother Jeff returned with much more zeal as they related personal stories of how the Holy Spirit guided them. Number 3, everyone, as Among Ronnie stated, has a God-given gift. It's up to us to figure it out. Once we understand what it is or what they are, we may be like Among Ronnie, who acknowledged and did not hesitate to own it. It was given by God for a reason. Perhaps, like Among Ronnie, we're part of a larger mission using our gifts, whether large or small, to aid and inspire others in one way of glorifying our Heavenly Father. Number 4, despite his questions and dilemmas, Among Ronnie was courageous enough to seek answers when he sensed God's call to the healing ministry. His bold obedience is such a grace that it blesses everyone he meets. Number 5, Brother Jeff's encounter with the Holy Spirit is a lovely story. During his sharing, his honesty and passion were profound. Number 6, as far as I can remember, the last time I wrote an article was in 1998 for our college and university paper. I never imagined writing again until KLNJ was born. I never thought it would be a weekly thing either. It has become a regular part of my week.
Writing for KLJ is an honor and a pleasure. You are correct, Brother Jeb. Because of the Holy Spirit's strength, I am able to write the feedback and insights each week. I summon him before I even start to write. I would like to believe Ma'am Agnes does the same. Number 7, KLNJ is a place where the Holy Spirit is always present. KLNJ never fails to deliver, no matter how busy Among Ronnie's schedule may be. There were times Among Ronnie would come up with his Tatlong Punto and Tanaga while on air, despite the fact that being on live programming can be nerve-wracking. Wracking niya kaya o wrecking? Brother Jeff never fails to show up and share his on-the-spot reflections as well as gain confidence in singing with Among Ronnie. Thanks a lot, Ma'am Early Jane, for your usual valid feedback and insights. Yan na naman po, darakemya kaya kayo ing reflection ng Ma'am Agnes, Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon City of San Fernando, Pampanga. O ini po yung first part, o munang dake. TGIF, magrasang bengi, Among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane, at karing avid viewers and at listeners na ning healing programa kay LNJ. Ing Banalay Espiritu ing Paraklito, chapter 14, verse 15 to 27. Ing may basang Ebanghelyo niyang milabas sa Biyernes, ore na ring 3 puntong dinake ng Among Ronnie. Ing mumunang punto, may nipatan niya king verse 15, lugudan ting kautusan, at tinyang maulang kayausan. If you love me, you will follow exactly what I will tell you to do. Words spoken by God, our Father. Besides, there is no reason not to follow God's word and teachings, for they always lead us to path of goodness and righteousness. Common sense tell us that this is the wise thing to do. Our love for God made us respond to His call. Many are called, but few are chosen. His love to us made Him choose us so we can use our talents and giftedness for a purpose. As unique individuals, we have talents different from one another. Some people are good in delivering speeches in front of an assembly, while others have the charism in dealing with people from different walks of life. For as long as we answer our calling to be of service to mankind, God will always be on our side every step of the way. Our amen to God's calling is a clear manifestation of how big is our love to God, our Savior and our Redeemer. Ing kadong punto, may dibatan niya keng verse 21, pasyeg taing kapamintuan baning lugod patutuanan. Patutuan niya siguro ito kasi kapamintuan baning lugod patutuan. We always want to do things that will make our loved ones happy. If we truly love the person, we will never disappoint him or her. The people we love will always be our first priority. If we love our parents, we will not disobey them. What we have become, we owe it to our parents. I still remember what I used to say to Louie and Hazel when they were still kids. For the love of mommy, I use diplomacy to discipline my children. I know that they love me. That's why to make them follow the discipline I imposed on them, I always say, for the love of mommy. And it was very effective, at least to me. The love we have for our family, siblings, friends, and the special people in our lives will inspire us to do good, to make them proud of us. As the saying goes, love begets love. Ing 3 punto may nipatan niya king verse 26. Sukatang gawa ng gusto king saw ng espiritu. We often hear people say that it is hard to enter the kingdom of God with the kind of environment we have at home and in the community we live in. Parents are challenged as far as disciplining their children is concerned. The parents and the adults play a big role in molding the character of the youth who are the hope of this land. In the first place, values are caught and not taught. We have also this well-known scripture passage which says, "It is easier for a camel to enter the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of God." Not all rich people are selfish and arrogant. I know many who are kind-hearted and generous, especially to the marginalized sector of the community. I honestly believe that the Holy Spirit works on people who think well and do good things for others.
With God, everything's possible. Expect the Holy Spirit to do wonders to us who believe and who have big faith to our Lord Almighty. O ini naman ning panagatatanaga, salamat ting mantabe, king maulang pamaglakbe, uling ating kayabe, amagitang patnube. When asked to share by Among Ronnie, Brother Jeff made a confession that number 8 has an impact on his life. 8 as in eternity. Among Ronnie's sense of humor once more was demonstrated when he said that 8 may mean 8. ATE. 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 the past tense of it. Or it may mean hate. AIDS ATE. Kaya hate kasi Kapampangan. I hate you, yeah. I hate you. Papin. You always amaze us among with your wittiness. According to Brother Jeff, the Holy Spirit never fails him. He is always guiding him in his everyday life, particularly in his teaching profession. Among Ronnie likewise reiterates that the Holy Spirit makes His presence felt in all their parochial activities at the St. Matthias the Apostle Parish. Thank you so much, Among Ronnie and Brother Jeff, for commending us, me and Ma'am Early Jane, for our efforts to share the little that we know in this healing program. We thank the Holy Spirit for making this possible. We thank both of you for giving an importance to our participation in KLNJ. Salamat ting kayantabe, king maulatang pamaglakbe. Siyempre, among kahit kayantabi talan talaga. Di nga doon. Diyang makalawot lang. Ayo po, Ma'am Early Jane, dumas sikat ang po yung Ma'am Early Jane, evangelista. Kaya po, hadapin, give credit where credit is due. Hanapin. May ngaring ikamang po, biro-biring susulat ang balang Domingo. Hanapin. Ano, Biyernes? Oo, Webis Biyernes. So, iba po kaya. Excuse. Maraming po ako. Anyway. Mapali-pali pa kanya. No? Kami print na pa. Sabi po ka. Yung architect, engineer, Abel. Abel. Ang po yung ma'am. So, ilan pong Maya Pabeng. Maya Pabeng ka rin. Ilang kayantabi sila. Isan doon tayo po yung reflection ng Ma'am Agnes. O ini po yung kadwang dakeo, second part. O ining Paul question na niyang may labas sa Biyernes. Binyene ning ginu karing alagad na ing kayang banal ay espiritu ban maging kayantabi king pamaglakbe. Anting bininyagan makanano meng ikit o penamdaman makayantabi kaya kaing banal ay espiritu. Life is a journey. We must live this life with purpose. YOLO, ano? Wapin, you only live once. You only live once. I was about to kahit mo sabihin ke na. Okay ito. Ano na kaya naman kasi. Thank you, Amo. We usually journey with the people we love. In order to have a smooth journey every day of our lives with the people we love, allow the Holy Spirit to guide and help us every step of the way. Our life journey has its ups and downs. We will never get away with problems and challenges because this will always be part of our journey. Me and my family have experienced different tests and provocations, which we were able to survive with flying colors because of our fervent prayers to God, the giver of life. The Holy Spirit never left us, especially during those difficult times in our lives. I can feel the love of God to our family because He always sent the Holy Spirit to deliver us from all harm and evil. To God be all the glory. This year, Among Ron is celebrating 19th year of his healing ministry. It took him 1 year to discern his calling to this special gift. It was on a Pentecost Sunday, a week after looking for books related to healing, that he decided to answer the call of God, the greatest healer. Though in 1998, when a sick person asked Among to pray him over, this person was healed. An incident which cannot be taken for granted. Take note po, in making way kanito, anointing of the sick. Dakal kasi pakaring aliwa, ebisang palan niya, tatakot na balada, matela. Taliwas po ini, king kapanwalan po na sakramento yan po yung pamaglan niya, maging kasangkapan yung batang tanggap grasya. Anti mo yung kalupa na ning mangobye, aling nene po, no? Ini patutuyan, makataning nebye, iya mismo minyadyang lanya, uring
tatanggapan ng alana, preparation for death. Itang kaya Opo. makantayang case na, pero nga pong Ginoo, migit Opo. kaniteng pagkalob ng grasya at pepa kayap niya at may yapan pang dininan sapat na panahon 7 years makabay ni para kayat pati naging pamilya. Anya mo migbat in ko kening kay Okay, kening opo, reflection ng Ma'am Agnes kasi buli ka rin kasing dyan emphasis ining ulaganan ning sakramento ning pamaglan niya kimasakit. Alata na po kitang panahon na niyang minuno talagang diyang parokya mga ragul na po sa sakupan at tala namang makanitang kabilis sa sakyan para miras agad kayang metong alugal para Opo. lang niya yung masakit or even kayang communication ngayon mas malagwa. Apo. Anya ala ng sangkan para malan niya ing masakit ay makalungkot brother dyan po tang ing masakit pala niya de nanabalo itang mabibinani actually ing diocese tamo tialagada no rin kapatid da EMDC na po tang ing masakit mabibinaya na lanya alwaning paring ausan Okay. deng EMDC atin lang rito Okay atin lang po. pangadi malyaring basan tukyan at miyan tabayanan yung masakit potang mabibinaya hanggang potang mateya aliwan ay tang paring ausan. Okay po. Mas masanding kasi conscious siya yung masakit po tang lanyan niya, Apo. tanggapaning sakramento balo niya. Pero nang kaya tin pa rin cases talaga na po tang mabibinaya kan tala mamaos. Although ako kaya palyarian ko, paano nga kwento ko na ini. Nakabang maglan niya ako, niyang tsuk pa magalang. Apansingan kayo ning magbanteng hanak. Asikas man ing masakit. Until napansingan ko, bala mo, ala na. Okay. Nyakit nangan ke. Anyanyang tsuki kitang parting our father, kitang pamaglan niya. Minadawang bigla yung pangadi. Although blessing in a way, kumamate, no? Mabibless din tambing ating pari. Uling, supposed to be lanyan ke, pero ayaring lanya. Mete ya. O mas makakait ang metong. Ating kung kaluguran na, kaya bigyan education kami kanta students assumption. Apo. Ahedya ka na ako. One day, inyawad ng lanyan kay mother na ba? Oy, mana. Okay ang kasabikan mi rin gumalambat kay Migit. May papagkwento kami. Bayo kailan yan ng ima. O, may pangistawi ang pasaldakin ng ima. O, ba't bigla yung mete kaya rugualan niya. Pero sabi ko, in consolation, naman ganagan ng kamate-mate, mabibless, tambing ako, kalupa na munitang metong din niya ako. Pero sayang, sabi ko, may naman kasi expect na, kabud niya mo, may isnawa yung pasaldak, bigla yung may yang una biye. Then, eting makanyang kis, pero kalupa yung tangaling nene po, no, babalikan kayo itang kwentong ito, uling ini, may kasapi ka na ako niyang makibat ko kayo kayo saning apong ino kayong pamakirake king healing ministry. Iya mismo tanggap ng alana, pati yung pamilya. Nyapin pa pala niya. Pero sabi ko pa, yung sakrament ng lanya, alana na kitang matuang panahon, no, potang lanya yung masakit talagang mamamatene. Pero panwalan tamo, at yung ating grasyang may pagkalub kayong sakramento ng pamagna niya, sana tamo po tatakot magpalan niya, kalupan ng haling niya po, no, ang yang alana, makataning nebye, pero meging kasangkapan niya yung sakramento ng pamagna niya kimasakit at mipaldan niya at kinayap. Kuman kamalayan. Ito, masanting niyang balikan tang kwentong ito. Milyarin niyang 1998 bulaning April. Ita kasi immediacy mong itang urgent sense of itang urgency na at that moment kailangan niyang itang at least hanggang makanana sabi yung tanggapan di itang grace na ning kay ning extreme action ng itang pamaglan. Pero nung talagang ganya ka rin. mapin. Nang kay siyempre tating melan yan, talagang ganya ka rin. Opo. Pero etamo po lalakoy tang posibilidad na ibiyaning apong gining grasyang pa kahit Opo. nangyang makataning niya bing masakit kahit ang grasyang tanggapan na king sakramento ng pamaglan niya malyari ang maging dalan ito ban akam taning kapaldanan. Tundo tayo po yung reflection ng Opo. Ma'am Agnes. In the story of Pentecost from the books of Numbers chapter 2 verses 1 to 14 read by Among. Actually Corinthians siya tayo tanong magkamali. Apo. Among, just like the people in the story, Among does not also understand that first is calling, but with the grace of God and the help of the Holy Spirit, he was able to discern the call of God. Many questioned and doubted the gift of healing of Among, but he was able to pass this challenge in this life successfully. Ay tang aman ng kita siguro may itong binasa mo. Itang Aksya po. Daga di Initang Corinthians. Corinthians, itang apo. Brother Jeff, sige. Apo.
Meanwhile, the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 12, verses 1 to 11, is about the gifts of the Holy Spirit. Others have the gift to speak in different languages, while others have the gift of healing, just like Among. I agree with you, Among, when you said that we should make an effort to discern our own giftedness. When asked for Brother Jeff's giftedness, he considers giving talk to members of Couples for Christ or CFC's gift. Brother Jeff's talk to the Couples for Christ entitled Living in the Holy Spirit always give him satisfaction. He always feel the Holy Spirit is working, giving him an unusual feeling whenever he talks on this topic. Maganda kakitang nandun tangaman ng Ma'am Agnes na itang ating mangutang, ating magdudo, ating nanita. That's like the people in the story among the does not also understand that first is calling, but with the grace of God and help, he was able to discern. Itang many question and doubted the gift of healing. Aga nakakitang ka, may kainom lang. Wala na may kainom lang alak na. Malasing lang. Malasing lang. Aks po ito. If we accept and use our giftedness wholeheartedly, we might be able to help other people in the process. If we are surprised why we were able to do something which we cannot do before, it is because the Holy Spirit works on us. It is enough to just believe and trust the secret of our great faith to the Lord Almighty. On the other hand, the featured song in tonight's episode is Come Holy Spirit. Pinyemi ka na ako. Hindi na, may sakto yaki ako. Ano mo? Ikaw wag kay Kalili. Wata may saray ko radyo. Sige na. May sakto yaki ako. The lyrics of the song are so heartwarming and uplifting. Song, ano na. Wow. Sige. The lyrics of the song are so heartwarming and uplifting. Yang balang Holy Spirit. Sisipo ko pa mo po, ma'am. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of soul. Lord, let thy sweet healing power touch me and make me whole. Thank you so much, Brother Jeff, for singing the song Come Holy Spirit. Ini po. Thank you so much, Among, for praying all of us avid viewers and listeners of KLNJ, especially those afflicted with COVID-19 all over the world. I truly admire your humility and faith in accepting your gift of healing. Thank you for your everyday prayer for me and Daddy Jess, Allen, and Hazel, and my whole family. Prayers that give healing grace. Please continue praying for us in order to survive this pandemic. In Jesus' name, Amen. Likewise, rest assured among of our prayers for you, Brother Jeff, and all your loved ones. Keep safe always, and God bless us all. Salamat ting kayantabi, king maulatang pamaglakbe. Manyad ko pong kapanupayan, Ma'am Agnes. Although niremind mo ko na paki-correct kay kang reflection. Medyo gawul po kayong oras. Lalo na po kasi tegunan ko rin ng ordinasyon na po ng ponan din. Practically po, liklukan kayo ng script nandin namong after lunch. Kaya ba't ating ko pang siningit na blessing. So, panapaya po, ating mapilan po kasi nandun on the spot po na nanita, semasnan. Tanggapan mo minsan po, Ma'am Agnes, yung maragulming kapasalamatan, kaya ning daraki mong pamigunam, balo ko mo naman malagwa mo naman balang Biyernes, pagkapilitan nyo pong idakyo rin kaya kayong pamigunam kitang midabasan tamong episode ng KLNJ. Dakala salamat, Ma'am Agnes Evangelist Sarmiento, at kambiyanin kaya kang pamilya, manano sanang bendisyonan na kayo at panuhanan. Dakal pong salamat. Salamat po, Ma'am Agnes. Kaniti naman pong second episode ng 8th season ng KLNJ. Mayapan tayo pong pisabihan itang librong ikit ng Among Ronnie. Kitang panahong manintun niyang reading materials king kwarto na.
Kabut penamdaman ng mayayaw siya king meto nga maulang misyong makaparikil ban pakayapa no ng Ginoo. Reng masakit. Agpangking kaburyana, paralan at panahon. Iting may sabing libro ng among Ronnie, meging metong yang maulang tanda, amabiye. Amibiya kaya. Thank you. Meto nga maulang tanda, amibiya kaya. At may kasawap yaking kayang discernment period. Inyang pignasaning pakibatan ng kayaw sa ng Diyos, balmipaldanla at kumayaf ding masakit. Dapat bayo tayo po isunduin kaya katamong kwentuhan. Nagatanda kayo pa mo pong makiabi kaniti. Malyari kayong mag-text. Karing kaya katamong text na numbers. Karing Globe 0915-954-1303. Karing Smart 0918-351-8282. At karing Sun 0942-357-4268. O kaya naman, mag-comment o mag-message kayo king kakatamong Facebook page o king kakatamong Facebook Live at pasibayo. Pag na kami pong eyo kakalingwang diri ng label ding mensaheng papadalayo kaya kami. At pakibanggit na naman po yung lugar nung nukarin ko manok nangan. Adon mi po yung mayapan yung paki-like at paki-share ya po sa aning kaya katamong Facebook page. Archdiocese of San Fernando, Radio Station 91.9 Bright FM. Magsilbi ring i-follow yung kakatamong Twitter account, yung kakatamong username yapining @radio_ASF at yung kakatang Instagram account, yung kakatamong username yapining @ASF Radios. For advertisements naman po, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact number 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese tamo, malarayo pong ipadala king GCash account number o ini po 0905-319-4871. Ulitan kaya po. O ini po yung GCash account para karang bisang mag-donate kaya ng radyo tamo po king Archdiocese. 0905-319-4871. Amikilag yung Joseph Maribakay. Dakal pong salamat. At agatanda kayo po, kayong kakwentuhan mi kaniting kabengyan, kaya kayong kakalaguran, ken lalo na kaniting programa KLNJ, pakibatan niya po yung kaya katang poll question para kaniting second episode ng 8th season ng programang King Lagyo ng Jesus. Nanuyay tang tanda, akya kang adwan o panayan, ay isipan mong kailangan mo o makasawap kaya kaban gawan yung metong amaulang bage, dapat malambat ne pa lang ni pagkalub kaya ka. Minsan tayo pa pong pasalamatan ng Ginoo, ang Diyos, king babiyan ng pamikatagon kaya katamo, kaya katamo, ban tangalan tamo, ing kayang kaya pa at kayo pa yan, king papasyag ng lugudan po, ang po pang pakalulong babiyan na kaya katamo. Ban tamong mipakayap at di na nakatamong sapat na panahon, king pamipakayap na kaling sakit tamong panamdaman. Inya, maging kasangkapan niya yung radyo ng kakatamong Archdiocese, kapamilitan daring miyaya lang programang Miyampang Aldo. Lalo na ng Viernes, kaniting kaurasan, king programang King Lagyo ng Jesus. Nandin, Brother Jeff, kabang magaganaping ordinasyon, may palabas siya kako yapong pep. Pero sabi mo, iyamong pep. among pota niya, ano? Nabahalo lang pang script. Higit kaya pinamabay ko. May kibat ko. Opo ako. Ano ako pwedeng mag-absent ako. Pasibayo kaning pamikatago na miyabye kaniting programang King Lagyo ng Jesus babiyeng ka para gula ka pasalamatan kening administrador ng DWBL 91.9 Bright FM ing radio station ng kakatang Archdiocese yamong Pep Bakay at syempre kambeda ring empleyado keti ding kapatada susuyo at pati na volunteers kaniting kabengyan pasibayo Engineer Abel at Sister Ems nakala salamat king kaya kayong pamanantabi kaniting kaya katamong programang magaganap kaniting kabengyan ing KLNJ. At yan po kakalaguran palabasan tala pa mo puring mapilang paganakat magbalik tamo po at isundo ing kwentuhan tamo. Pakamalan akakaluguran. King pamagbalik tamo king karaniwan na panahon, king biening banal na kapulungan katolika. Makapalad ne naman kay katamo, ing metong nga kapag masusyan, ang makaparikil king metong karing doktrina ning kay katamong kasalpantayanan, ing ipa, anak, at banal ay espiritu. Kaniting banwang kasalungsungan,
ing Hunyo a 12, Aldo Domingo, mi tagulaling ya, antimong Aldo ning solemnidad, ning kabanal-banalan at Trinidad. Paniwalan tamo, ing katamong Diyos, metong yang Diyos ang makiatlong persona. Ing mesabi mo na Aldo, pisagnening Catholic Bishops Conference of the Philippines, antimong Basic Ecclesial Community Sunday. Kapamilatanan niti, susundo tamo ing pamagobra, ban mas lalo yang maging matatag king kasalpantayanan, ing banal na kapulungan. Abe-abe tamong palabungan at patatagan, ing kapaniwalan at kasalpantayanan tamo, king kakatamong Diyos, ing iba, anak at banal ay Espiritu. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kayan tabeye king pamagmasusi ning solemnidad ning kabanal-banalan na Trinidad at Basic Ecclesial Community Sunday. At iba't po Kenny King Parish of the Blessed Trinity, King Pilar Village, Ciudad San Fernando. Ini po, Reverend Father Larry S. Miranda, ing Kura Paroko. Pabiyeke kayo, ing pamamugeng masayang fiesta ning kabanal-banalan at Trinidad. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Ning programang King Lagyo ning Jesus, King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Lakong 12. Siya mo. At bali tayo po isunduing kwentuhan pasibayo agkatanda kong makyabi kaniti nung atin kayo pong boring ikutang o idake, mag-text kayo mo po kaling kaya katang text line numbers, karing Sun 0942-357-4268, karing Smart 0918-351-8282, karing Globe 0915-954-1303. O kaya naman mag-comment o mag-message kayo king kakatamong Facebook page o king kakatamong Facebook Live. Maki-like at iserya po yung kakatamong Facebook page sa Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Among. Ano tayo? Ano kayo po? Sige. At magsilbiran pong i-follow yung kakatamong Twitter account, yung kakatamong username, yapin po yung at radio_ASF, at yung kakatamong Instagram account, yung username po at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Archdiocese tamo, malyariyo pong ipadala king GCash account number 0905319487 pakipadala po ring donasyon na nasa yung makasahop king radyo ning Kakatang Archdiocese ing DWBL 91.9 Bright FM, king GCash account number 0905319487 na makilagyong Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat.
Panayin miya po yung pakibadyuking kakatamong poll question para kaniting second episode ng 8th season na ng programa tang King Lagunensus. O ini po yung kakatamong poll question, king kakatamong kwentuhan kaniting kabiyeng yan. O ini po. Nanuyay itang tandao, ake kang adwan o panayan ay isipan mong kailangan mo o makasawag kaya ka, gawan niya yung meto nga maulang bake, dapat malambat na ne palang mipagkalog kaya ka. Ngayon po manahimik tamo, king makuweda pinandit at pakiramdaman tayo, ing kwentong ingwaga ng Honas, manibatan niya po, king Matthew, chapter 12, verses 38 to 42. Pamamasang iba't king may pabalita at pangkang San Mateo. Hindi kaya kaya ka o Ginoo. Ding mapila na eskribas at pariseyos, may kibat noman kang Jesus. Ngarang sinabi, Maestro, pakitan mo kaming metong atanda. May kibat siya, pakitanan mo kaming metong atanda. May kibat siyang masika ni Jesus, karokda at kailandang katapatan ding tao, king kasalukuyan na panahon. Adwanan nyo kung metong atanda, iba't banwa, ala, ing bukod mong tandang miya biye kako yapining tanda ning miya biye kaya kayo yapining tanda ning propeta Jonas. Nung makananong ni Jonas miglabas siyang 3 aldo at 3 bengi king dungos ning meto nga maragulasan. Makanyan niya naman maglabas 3 aldo ampon 3 bengi inganak ning tao king puso ning labuan. King aldo ning pamanukom ding tao Ninive talakadla laban king kasalukuyan na dayi at atulan ding miparusan uling ila pepaying gulot la karing karelang kasalanan kaniting dimdam ding manara li Jonas dapot atin keti ngeni may git pa kang Jonas king aldoning pamanukom ing reynang ibat king mauli talakadya laban king kasalukuyan na dayi at atulan ning sukat magdusa uling ya miglakbeya halos iba't karing sepo na ning labuan baya mong makiramdam king kabyasnan ng aring Solomon. Dapot ngeni atin metong keti amay git palak kang aring Solomon. Ing may pabalita ng gano'n. Kapurihan kaya ka o Kristo. Brother Jeff, mangutang kumo, kaya kang biye. Manintun kang tanda, Opo, signs? Opo. Kaya po ita. Matsura kaya nung manintun tamong tanda. Kali naman po para ka na ako. Halimbawa, aring haliwa, nanong kwentong pwedeng balikan. Nang kaya po, ating desisyon gagawan pangami na kumakani niya, anti mo, ating may white flower ka na ako. Bala mo, ma-affirmate ang buri mong gawan. Nyapin malama kan dalam makasap ding tanda. Kaya lo itang na ba? Ating sinulap. Biglang sinulapong kay ko ita. Usually, associate na rin ang mangubi, karetang butterfly. Opo. Itang presence da na. Opo mo. Okay, minsan malamo itang ating kaababaw. Kandila. minsan bulaklak. Oo. Nang bulin sabi ang kanda ito. Minsan ating friend. Minsan ako, ating kung aranasan mo kayo mong. Minsan. Kanako naman, kare magpapang pa nga din yung kaya, tilang ababaw, rosas. Naala namang bulaklak or what. Pero yung kaya, ting mag-manifest. Sa inya naman ito. Kasi nung laban tayong ebanghelyo, bala mo, manyad lang tanda rin yung skriba sa pang pariseyos. Maestro, pakitanan mo kaming metong atanda. Makanita kaulaga, siguro bang ganita, panwalan ding apong Ginoo, nung mamiyalang tanda, manibat king ban mo, pero tanda ng tamo po rin, manyawad pong tanda, skribas lang pong pariseyos, na bala mo, biased le. Nung waman manyad ng tanda, pero naman para paniwalan mantun laping busbus, ban ganitang ban, tapin, masira yung Ginoo. Pero, basically, yung tanda, importante kailangan tayo. Anya pinining ka na kung mumunang puntong sinadya, iba siya kening verse 38. Ding mapila ng eskribas at pariseyos may kibat naman kang Jesus. Karang sinabi, Maestro, pakitanan mo kaming metong atanda.
ating bageng paniwalan king tandang umeng tangalan. Baka niyan lang makasawap kaya katamo reng tanda ustong tengalan tala maliharing mitulok ini kaya katamban kanito atin tamong paniwalan. Pero siyempre maging maingat mo naman. Naadon taming grasya ban kanita itang baging kaya katamo o itang tandang umeng tangalan maging dala niya ban kanito. Bigit lalo na king apong ingapong ginu yang kaya katamong paniwalan. In verse 39 naman, may kibat yang masikan ni Jesus karakdat kay landang katapatan ding tao king kasalukuyan na panahon adonan nyo kung metong atanday bat banwa ala ing bukod mong tandang mibiya kaya kayo yapin ning tanda ning propeta Jonas. Naman kitang ebisang mamiya tanda ing Ginoo. Ing pupunto na keni atin nang mibiya. Anyapin bala mo ing mititimid kaya itang kilalanan itang mibiya na atin nang mibiya. Tamo kakalingwan atin nang mibiya, atin nang minunang mibiya. Anya bala mo nga kakit kung masanting ng punto kaya ning verse 39 kaniting kadong punto na sukat pang adwan tang mibiya kakalingwan. Halimbawa siguro ating anak ni manyadyang pera. Pero nung midyani ot manyadya po. Wala mo, mibiya na Jonas although sinabi ng Ginoo, ala ng mibiya. Pero alang mibiya. Bukod kaya tanda ng Jonas, uling maragol ng bagay itang atin ng mibiya. Kasi tendency, manyata ng manyad, pero atin ng mibiya. Ita mo yung kakakit kung masanting punto, ating mibiya, takakaliwan. Ita na hanggang ita na pa mo manyawad, ita na sukat pang adwan tang mibiya kakalingwan. At king verse 26, king aldo ning pamano ko ming rinang iba't king mauli tala kadya laban king kasalukuyan aday at atulan ning sukat magdusa uling iya ming lakbe yalos iba't karing sepo na ning labod baya mong makiramdam king kabiasnan ng aring Solomon. Dapat ngeniting metong keti amaygit apalak amaygit palak kang aring Solomon. Ano itang kaya no? Istuya. May git palak kang aring Solomon. King verse 26. Anyapin, yung punto mo ken sabi ng Jesus, sala ng mibiye. Pero kay ba't ngayon sasabihan, migit pa kang aring Solomon. Ingat you. Nanita. Dapat gini ating metong keti, amaygit, palak kang aring Solomon. Buling sabihan natin pang mibiye. Migit siya pa kang aring Solomon. Anya inimisa diyang katlong punto, tinpang mibiyang tandang mawala, banlubos tamong mipala. Imagine, ing anak na ning Diyos, ami katawang tao, yang amanwa ng Jesus, may git kang haring Solomon, at iya mismo ito. At suya, what edo, kilalanan, ining grasyang pagkalub ning apong Ginoo, para king ikakayip ning tao, para king ikasaplala. Anya, ining katlong punto, tingpang mibiyang tandang mawala, banlubos tamong mipala. At ing panagkatatanaga mi amisa dyan, tiya kaniti, ting mibiyang tandang maula, bandubos tang mipala, nyapin sukat tumula, ng tinpang laltong mala. Verse 42 yung palita mong punto number 3. 42. Itong last part na. Nung kiba itang 26 ay mong kayabi kaya ning binasa mo na yan. Hindi, kaya kanyan ay edit itong dati. Magdagdag na ka kanyan. Itang ka na ako mo, itang very personal, itang waro din kaya katampe ngari. Tutwala. Diba na mong takay lagi tayong sabihin na panto ng talang kay. Wari pa siya tutwala din kaya katampe ngari at ilang wrinkle. So, di ba, ang ulubot la. Minsan ni Mako yung lagi na sasabihin na po yung pengari ko lalaki.
Kaya kakit itang manibayo kami kaya na uli nga pining tandaanin kaya kami kay sakripisyo mi kaya kay dinding gamat mi ding kay. Ako lang making kilalo itang numantong kang tanda dapat ding pengari ako ding personal iding pengari mi. O hindi na ano pa waring panto na yung tanda na itang dati totoo nang papakita niyang malati kayo makanya kami tsura. Bakit di litrato da kay bat? Unya mabiyapay tatang o da kanda ngani compare mo ngani utwana na ang bahay mati tatang so karing kaya kakit na the signs na emo na kailangan pang pantunan nung atsuna di ba may ngaring ako on the personal note apinitang evidence kasi balami itang to see is to believe tamo na yamong na pero kana ako kaya kami tiro daling pengarin apining migit ketang aman nun mo pantunan mo pang challenge maing metong tao na apinining igit lugod papakit da kaya kami din kaya kaming pengarin na ita na may at ilang pegkatwa dapin na mong karing kaya ikit na anyang kitang kaya kamong di ba naniwaring maula karing kaya po karing ko akakit na itang grace pa muna man despite itang metwane lang po itatang may wala na 13 years ago still bigla king kaya papaisip na ning babo na itang anyang anak kami makanta so ampong yan itang siguro pagkwentong tenan din namang itang sacraments di ba din sacrament tandaan na ning Diyos di ba na tsuno kaya katamo di ba likwana la na mamiya na pong grasya kaya katamo o makanta kay po kakit makanyang kay dita ka dimunta pamagkay po sharing po kening manon mong yan tanda mo Gitang tanda ng kay bala mo evidence lang aman na mo ne. Opo tang puputita na bok burin sabiyon. Tutuan na. Pero ating metong imam inganak ng ma'am baby. Ma'am Carlos. Ialden. Opo. Pero ay naman kay. Karakal na naman puting bok. Nano grade pila na niya grade 12 ya ba? Parang makantawang. Pero yan naman po rin ba't nandin kanyang ordinasyon may kakit kaming pari may papagkwentuhan abang ina nga pong Pep mag-senior na kami may iba iyapong Edgar kalma ay amo nga naman po wala ta ako pin po mag 50 ko keng August pero itsura kong 65 ay naman natin exactly makantayan mga itang kay itang aman ng tao mong itong tutoy itang evidence pero din naman kasing bagay ng kay nyapin dapat na talagang biyasa tamo muring sumuri na poto ini pala akakit mentanda poto mamislead ka pala kanya hanggang impisan ba na naman makanta kalagwang maniwala mo rin halimbawa ka ring apparition o kaya ka ring milagro karing milagro talagang mag-investigala pa mo talaga ating aliwa mag-manipulate po atin palang aliwa gagamitan ng ining tandang ini na po tayo naman pala kulay maputi matuling yun ayaw po pote naman pala mayap marokyo nangyan pa naman ka rin makiabi makipagkalagur ng kahit na palang vested interest nya pala maganakala nya pala mayap lo uling atin lang aliwang puntiri atin lang aliwang kasangkanan so maging mapanuri mo rin po kailangan talang pakalaban mo naman din yung miyalawang tanda impunto po kasi kani na manyawad la pang tanda atin ng mibye at kingarapan dating pangmigit pang mibye dakalabagi may kad po yung nanita ikakatulata mo pero sana ing tanda tuturo niya mo itang mas maulag ita po sana metong tamo mo rin pa kibalak na tamo manatiling matula kitang akakitang tanda nun itang tanda ituturo na itang mas maulag at dening tandang arining aking kiyakatang biya kasalpantayan mulit-muli la po sana aakit tamo at apas saging kapaniwalan potang ing tanda kiyakatayang tatangalan uling may papalapit tamo king Diyos sukat tamong pakamalan
Dakala salamat, Brother Jeff, karing dinakya mong pamig ka, karing dinakya mo, karing kaya kang pamigunam. At kaya kayo man pong kakaluguran, nanano man pong kaya kayong napisip, apigunam, king kwentuhan na itikaniting kabeng yan, mayapan nyo pong idake, malyari pong i-text o ipadalang message, kaya katamo pong programa. Ako rin kasi mga din kong white. Manguli ako. Ako kasi nang kayo po, litang ating Aga maputing na bak. kayo, Iyakan pa ako sa sabihin, ako man magpakuli ako. Paborin ko na mong puti ning bak ko Ati ako. kasi yung genes, ne bong? Genes, so genetic ka. Ating mas grabe, syempre. Pero hindi nga diba kasi agandang sa likod magpakuli. Pero ako, makaniting ka na akong prinsipyo siguro, ako magpakuli. Ayan. Balutan na Nung po ka puti, dyan. di puti ha. Balutan lang po ka dyan. Uy, yung uling mag-throwback na rin pictures niya, Oo, uling po. 19 years ago, yung nagbog ko hiling. Wow. Itang picture mi nga pong Bong Feliciano. Uy, kit ka. Ay, kamong kapayat mo pala kantaan. Mag-comment ko sa Kasi rin nga, di ba, danak manikit na payat. Timoking Kabete kan. Linatang kong 2009, may ako kong 2013, talagang mataba ako. Pero namo kalupaking magalang, higit na akong mataba, di na akong mataba. Miras itang ketang kalibut ng 2015, may payat ko. Yan ibayla po. Pero kaya ba't may taba na ako na naman. King San Matches, higit na akong payat, tanyang seminarista ako. Ay, wala naman po. Higit na kayo po. Hanggang king Salapungan, inya itang picture kong 2001. November 16, yung yatad ko ka rin, itang picture mi nga pombong. 31 ko pa kanito. Waistline ko, 31 niya naman siguro. Pero ngayon, 51 na ako, mag-52. Pero at least, naman miras kitang 52 waistline ko. Dati siguro. Pero ngayon, may bawas na yun. Bigla. Potang babalikan ng milabas na yun. Meto lang tanda na yan mo. Tanda na, kaya panahon na ito makanyan. Opo. O ito. Ito po, bigla sige, bye ke. Bigla ko bigay po big segue. Itapit po, sabi natin po kamo, kakalaguran ng maging laman na ng kwentuhan tamong kaniting second episode ng 8th season. Ning kayo nun siya pining makatuki. Yung topic tanda, title yung Tandang Maula. At tema tamo, tinang mibiyeng tandang maula, banlubos tang mipala. Yung kakatama pong featured po or featuring yung librong The Ancient Science and Science. Art, Ancient Science. Ancient Science of Art and Pranic Healing by Chinese yan ma'am. Tubalo. Chuwachok Soy. Kok Sui. Chuwak Brother Jeff, pinahingaman ako libro. Pina po. Bakit na nangamo ka? Iniipo ining librong anyang after Pentecost Sunday, 19 years ago, kabud ko niya mo ikitin sarili kong manintun ka rin libro ko at ing kana ako talagang malino, ing pantunan ko, pantun kong reading materials on healing ministry, on healing. Anyang akit kaya po ini, the mere fact ang title na mismo, The Ancient Science and Art of Pranic Healing, at itang word of healing, tambing dinawi. But alayo keni, pero ating makasipit a note itang amanon ko akwento ko, ibat pa rin kaluguran. Makasipit siya, apin din rin kalugurang madre, ading mo king Santa Clara. Pagtapat ko po, dapat po ining kaya katamong i-feature metong abage, kening kwento keng healing ministry, karing minabasa na banwa, anong nukumeki sa metong ting apong Ginoo. Actually, tingwanan na ako ng kaluguran, mongha. Sumulat siya, king lagyudan ng community. Kasi, in kwento, seminarista pa mo, antabayan na ako. Metong ko ka rin pangadidang seminarista. Ang aking meging pari, kung meging kaluguran da, ang ganang yeni, ba't anyang tangwana na ako, may paso na ako tinta ng idaki ngeni ping second episode ng season 8. Ano nga balo ko, banggit na ka na ako niyang Lunes niyang ayaws kaya. Sige nga na, kayang Miyerkules gawang kaya. O niyang Tuesday, sinumpong yung vertigo pangasusumpong ito, 5 to 7 days makakiraya.
Ay, pangadi. Although siyempre, kailangan kong tanggapan nung talagang inaraguwag yung sumulat Apo. or mag-type. Panusig na akong kitang kanakong kaya doon. Until, kukumustan kaya, although, ining abades, Mother Day, banggit na kanako, may kasimbahan po, although, kay ba't nanito, mig bedrest niya naman. Apo. So, kumamin na migpayabot ko nung talagang inayag yung gawan. Atin pa namang aliwang Apo. aliwang episode nung sulat gawa nita sulat adake tayo. Apo. Pero nya makanyang komento ng alternative. Metong kung alternative bikit ini mismong librong binyeno. Na sabi ko maragulyang bagay ni na ulingan niyang akit kay ni at ang note ingkutang kupin ba kaya ta basa itang note. Yan yung kwento ko niya Monday. Kapilang kaya itang libro hanggang yan na nabalo. Itang kitang note siguro tinyang date. Pero kaya niya laya kasing date kaya niya. Itang note yung makasipit. Apo. So impunto ko mo niya, ining ginamit ko. Kasi may ka-idea ko napon yung magaten kong ordinasyon King Santana. Pisabyan tala rin yung mala dening tanda. Apo. Inaisip kay itang manyaw, detang manyaw tanda King Gino. Na atin nang mibiye, Yonas, malambat ng panahon, King Ninive. At kay batatin pang mibiye, tsukyang arapan do, migit siya po, atanda, maula, migit siyang maula atanda. Balada rin aliwakan yan, pisabihan titang mismong content na ng libro, ali. Although may comment, metong ko AMDC sabi na, the ancient service, ancient. So, kaya mismo akit tamo, malambat no, ancient. Atin nang makanining paralan ng pamipakayap. So, makanita yung point ko. Ako napimbalo nung after Pentecost Sunday 2003, nung kapila niya may biyak ako yun. Pero in bottom line, in punto, malambat niyang may biyak ako. Opo. But in God's due time, yung akit kay tan note, kanita ako lalong may paisip, punta lang ko rin yung kaluguran. Yan yung punta ng kulo. Inagkatda kong balikan mitang kwento, after 5 years, 5 pang bulan na pari, anyang pepala niya adi ako. Kasi kalugutan kapatid na kasing Iloy, da kapatid na itang aling nene puno, King LM Subdivision Guagua. Kaluguran dering mong yan ring mong ako yung contact do. April 1998, alam niya keking bali. Opo. Niyang akit ke, pinkukwento ko. Ako mismo akit ke, may nani, maglambatin . At in kwento ng aling nene puno, kalupan na yung librong ini. May paisip ko kaya ning panagkating apong ginang 2003 after Pentecost Sunday. Pero, kayang sahab na rin ng kalugurang mongha, King Santa Clara. Atin mo naman palang kwentong malambat, no? Opo, Na milyari na 1990. pinansin ako kamalayan na yung apong Ginoo pepa kahit niya pero anyang pepa balo da kana ako after more than a year itaping sayang panto ng kitang card kaya akit itang card na pepa dala ng Lloyd na sa pepa sinabi na kako na may bawi yung kapatid ko may paldan niya may kapon tayo pag kay ni Amerikana pero yung apong Ginoo after 5 years pikit na kayang pasiba yung aling nene puno king mismong Santa Clara monasteryo ni Santa Clara nya ini mo yung feature ko kanyang brother Jeff kasi metong yung masanting paganakana ating bagay keng biya ko may biya niya kanita pero pinansin o kaya pansin ko kamalayan at tune at magpaganakaya na atin niyang tandayan na atin niyang bibiya at babiyang grasyang pakaiping apong Ginoo anya makanyan niya sigurong akakit kung masanting panagkat na ating bagay king biyata mo, malambat na ng binyaning Diyos, pero reta pala tandalan na kailangan tamong balikan, kailangan talang lawen. At kayang sahop ng Banang Espiritu, kalupanin ka na akong aranasan. Sana, yung balang metong kaya katamo, at yung tamong akit bagay, king kaya katang bali, king kaya katang biye, o mekad, bagay po ito, tawi or karanasan niya na pwede tang balikan, at itatandaya palang binyaning apong Ginoo. Kaya may kalabas na panahon at atin niya palang buring pakit pang pasibay kaya katamban ganito ilid na katamo ning tandang ini ketang kapag nasaning apong Ginoo na akit tamo ma-unveil pa itang dakal pang grasya pigkalub na ning Diyos at kailangan tamo mong balo at tanggapan itang ownership o owning
at ban kanta agamit para king ikakayap da ding aliwa. Wapin namang ronin, karagula bagay, itang agagamit tamo yung kalam ang pigkalam na ng Diyos, kaya katamo. Uling iti, makaparikil para king ikakayab da rin haliwa. Nga na pining banal na kasulatan, iba't king mumuna ng sulat San Pedro, Kapitulo 4, versikulo 10 hanggang 11. King balang metong kaya kayo, tinyang tingga pa, makapasubaling kalam king Diyos. Inyan timong mangaya pa katiwalang mi panibalan kareting miyaliwang kalam ning Dios. Sukat yung lang gamitan deti para king ikakayab ding haliwa. Nung metong kang talapanaral, manaral ka karing nga manong antiwaring manibatan king Dios. Nung metong kang talasuyo, sumuyo ka kambening sikanan, ababye ning Dios kaya ka. Banketa king sabla-sabla, ing Diyos, may puro yaking kapamilatan ng Jesucristo. Kaya mo bukod makaintuli ding sablang ligaya, tupaya, ang gaman king alanganga. Amen. Buri kayang buklat, Brother Jeffrey, ganyan kaya katang kwentuhan. Nanupin kaya itang kalam o grasyang mi pagkalub na kaya katamo, asukat tamong kilalanan at gamitan para king kakayap daring aliwa. Ating kang aga na kaya kang sarili o king biya mo. Ako, metong ko sigurong gaganakan, ketang hilig ko kayang arts. Ako kwento ko, yung grade school ko, pasahop ko mo. Pero more than that, ali mo pasahop pagawa. Gaganakan kitang grade 5 teacher ko kanito, Ma'am Elizabeth Garcia. Misa na yaldo, pag-submit na kaming pagawa do bali. Mi ka upaya akong pagawa kayang pisan ko, uling masanting niya pangamat, mag-drawing niya. Niyang submit ke etching ata ito itang magbakasan ming bulong. Okay. Ba't gawa kang bala mo bulaklak? Apo. Sinabit ke. Niyang kaluklok ko hinawas na akong mambet. Ronnie nga na ulitan meaning kaya kang gewan. May karuga na ako. Balo na ata. Ali ako ba? Wala naman sinabi. Pero yung punto, ako, nung akong gawain, kasi santing nita ako. Mayalata ako. Pero gawa ko yung agaw ko. Anyang submit ke. May very good dyan naman. Ba't sinabit na Pero kasi bignit ang gawa ng pisan ko. Pareho lang very good. Na kaya, ngepotang babalikan kong kwentong ita, kaya bulin talagang sabihan mambeta ko. Ako sinuwatan na, nakakitnan. Pero siguro may kahalataya mo rin na eke gawa ito. Pero may kasawpit ang kwentong ito na paisip na mo rin, potang babalikan ko ito na wapin pala at pasahap ko nung agyo ko namang gawa. Itamang metong ming dara, idang bilen, ng bunso darima, uling biyasya mag-lettering. Talagang pagawa pagawang project kayo. Pero yung punto, obat pasahap ka't pagawa nung agyo mo naman pala. Iniikit ko masala niya, tuna ako seminaryo. Anyang panahon na masaya ko keng college, keng philo department, andat po tang ating mag-birthday, gagawa akong handmade gift. Mag-birthday apong bong pangan, uling yung kaya kaming director kanto. Kain mo, scrap materials. Menton kong dutong, ba't ginawa akong alambre, ginayang keng bala mong pekanet, bala mong basketball court. Ba't ginawa akong tela, ginawa akong menay kong malating sutana, mapuitang picture na, yan kayang malating bolo. Yan, may regalo mi kayo, yung misa na birthday na. Pati ka rin balang member ng community, iting yung third year college ko, iting po akalingon. Na agamit kayo itang kana akong creativity, antimong artist, gagawa akong handmade, personalized gift, kareng member ng community. Kaya tulad na naman ito ng community. But more than that, anyang tuna ko theology. Nakong kaingit ka rin artist ng seminaryo. Pero minsan haldo, may maglulwala rin artist ng seminaryo. At ako atheist birthday ng apong seto na align designing chapel. Gawa ko ng loob ko. Uling paborito ng apong seto yung image na ng Good Shepherd. Ginamit yung larawan ng tupa. Ginamit ko mong black cartolina. Kaya musbus kaya, pegdyan kaya mong art paper, ang po pang palara. Sinabit kaya. Nana ko nga pong Ninoy Canlas. Kakatakutan kaya kanito.
Ning ginawa kanta, black mo, sana makamuanan ko. Alay man ping caption eh. Po. Plain niya mo po na. Basta meron yung tupa kay bala mo kaya. Stained glass siya pero art paper yung ginamit ang pang palara. May bugkusang maglaram eh. Pero minamin ko, huwag ang ginawa mo. Masanting yan. May bus ko moral. But after that, ako nang maging artist king seminaryo. Po ang ating okasyon na aking mag-design, mag-decorate. Napikasakit eh. Datang yung makanta king seminaryo. Das na ning kwarto ko nakagulo. Das na nakuting ko pang gagawan. Nanari pang obra mag-rush. Pero hindi ban kita. Pero di na itang time, yung fourth year na ako, binili ko na eh. Kasi sabi ko sa sarili ko, agyuda naman din ng kayabi. May pagkatiwala ka rin itang obra, itang mission na siguro aliwa mo siguro yung sariling isipan na ako mo'y agyo kanini na agyang dening kayabi. Agyuda naman. At anyang ako magagawa, atin na rin agagawa. Mas masanding na pa pin siguro yung agawa na kitang kanako. Pero yung punto mo siguro, maragula bagay na agamit ko itang kanakong kala matinggap para king kasiwan ng komunidad. At ito naman yung pakanakanan nitang binasa mo, Brother Jeff, na sabi na pinitang amano ng San Pedro. Ing balang metong kaya kayo tinyang tinggap ang makapasubaling kalam king Diyos, inya antimong mga katiwalang mi panibalan. Malalam na rin ang amano, Brother Jeff, katiwala ka, ba't mi panibalan? Keng miyaliwang kalam at kimba ng tauli nga na sukat yulang gamitan deti para king ikakayap ding haliwa. Ating kang aisip, aga na ka. Ako natatandaan. Punta siguro kakay ke. Recall kaya mo. Nung nanay ita. Ako na kay. Uli nga ako kasi nangas ka nita. Ito ko biyasa mag-drawing eh. Kalupa mo mo. Ang drawing ko netang stick ka tao. So, hindi. Ako mo itang sasabihin kaya mo yung concept. Pero potang kay. Potang execute eh. Makanta. Pero sabi na, aliwa-aliwa naman yung kalam tang tinggap. Although ako, kitang panahon ito, king arts, nakal naman pupuntalan. Kaya as visual artist, may kasawap ka na ako itang kanyang mag-attend kong seminar, workshop. Mas miracle ko abalo. Ay ba't di natangitan time na kanta no man ding gagawan mi. Kaya may da rin kaluguran kayang Aslag Kapampangan. Sayang mo pin, may tayayin kaya kaming composer, Tito Ben Escasa. Pero tin pa namang agagawa eh. Pero lately, detang tututukan ko, detang tula. Dakal at miyalawa yung kalam tinggap tamo. Nung kiyang pa magluto, wala akong gift kanita. Ang gako mamangan. Itang meto siguro itang may anak ko pa kasi mo grade 1, grade 2 itang may nabalo may bala mo may in love ko king social issue. Itang daring balita, ayan, something like that. So, anya mili niya kagyan kaya. Sort pa magbalita. Siguro makanta mo kaya pinatabalo siguro pa magbalita kanito. Hindi ako naman ninyawad. Pero ngayon magbalita ka pa mo rin naman keng kay Corpus for Christ. Ang po Kenny. Ito makanta na itaga nakakambigla. Itang at tatandanan ko grade 1, grade 2 ko yung kanyang kitna na kaning kaya kaming kaya. Bigla all of a sudden na anak niya pa kasi kanday. Usually maka channel 2 kami. Usually Alben Keita. Ang poitan na minsan magdala kay kantaan niyang uso la pa ding ang naman yan din jar. Talagang magdala akong jar ko. Pakit kaya king teacher ko. Nanan ko din yan. Amuri ko po din. Ako naman. So siguro kare ko may gumbisa mo. Kare may gumbisa itang sugo amanan mo. Ako kamalayan na little did I know na apin the least that I can do hanapin. So tutita king bukod mong simpleng bagay i-offer ko naman king apong ginita mo at malino naman pong papakin na kening San Pedro hanapin kening binasa tamo itang kalam na detang grace mo. Tama. At kaya kaiban po kakalguran na sana tinmo naman pong akit na kalama pigkalub na ning Diyos kaya kayo at sana iti
pagkikuhanan nyo naman pong agamit para king kakayap daring aliwa. At ngayon po pakiramdaman tala pa mo puring mapilan na paganakating kantang Without Seeing You by David Hash, hangad version. Kayo po mama ko at magbalik kami. Kasanmetong yeing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, king pamigaga naka, king kadinalan at 24 anibersaryo ning Aldo ning Katimuan, ning kakatamang bansang Pilipinas. Panalangin tamo king Ginoo ay sundo ng itugtog ing kayang bendisyon, king kakatamang bansa, karing kakatamang mamantukan at karing ega-naganang Pilipino. Balikdan tayo ing tunay ulaga at kabaldugan ning Katimuan ning kakatamong bansa. Pasibay po, meto nga makabaldugang kapag masusyan ning ngaldo ning Katimuan.
At yung tamo pamuran po, kining programang King Lagyo ng Jesus. King Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At din tayo yung masanting nga kantang Without Seeing You by David Haas, hangad version. At bayo tayo sunduin programang tamo, palabasan tayo pa maputing mapila ng text messages at Facebook messages. At ngayon po gampanan tayo pamamasa karing piapadalayang greetings, petitions at ding intentions you. Antimurin po ing pakibat yung king kakatamong poll question para kaniting second episode ng KLNJ's 8th season. O ini po yung kakatamong poll question para kaniting kwentuhan tamo. Nanoy itang tanda akya kang adwan o panayan, ay isipan mong kailangan mo o makasawab kaya ka, bangawan niya yung meto nga maulang bage. Dapat malambat niya palang may pagkalub kaya ka. Pota po pala, tinyang paket mo kanyan. Letrato, pota, secret, suspense. From Jensen Bonifacio, may pabing po among ka, Brother Jeffrey M. Gomez. Kumusta na po? Among Ronnie, thank you for your prayers and adding my family and I to your masses for healing the past couple of weeks as we faced COVID-19. As of now, I am blessed to say my children show no signs of illness anymore and are back to their normal and playful selves. As for my wife and I, we are also feeling much better and through the grace of God, will make a full and complete recovery. Thanks be to God, asking to be added to your prayers as always together with my family for protection and healing. In Jesus' name, Amen. May pa siya po ini kang Konsolasyon Sarmiento. May pabingi po among ka, Brother Jeff. Bista man matsura ko po pakiramdam. Pagkikwanan ko pong makiramdam o manalbeking kaya kayong programang King Lagyo ng Jesus. Bipagkalam ko pong grasyang pakayap. Amen. God bless po kaya katamungan. Mimingat po palagi. Salamat po. From Ma'am Agnes Evangelist Sarmiento, thanks among ka, Brother Jeffrey M. Gomez for this singing for us last week's featured song. Tangkam Holy Spirit siguro na. Meniban siya po ini kang Vanji Salalila, praying for the complete healing of Pellegrina Esguera, Celia Cinto at Larcy Esguera. Salamat po. From Concepcion Misa, may pabingin po among ka, Brother Jeff. Salamat po at may kapakiramdam na ako ulit po among king programa yu at dakal pong salamat among lagi yu pong yabi king Aldoldo yung panalangin at king healing prayer yu bang malagwa na akong kumayap. May ka 15 days na ako po king radiation ko at 4 sessions na ako po king chemo ko. Mangina na ako po among ali ko po makapangan hanggang bata latin ko pong laso. Uli na po kanon ng radiation ko. Pero hanggang makanano among lalaban ko pa rin para king pamilya ko. Dakala salamat among. God bless po from Mandasig, Candaba. Meniban siya po ini kang Eddie Balagtas. Good evening po among Ron at Brother Jeff. Pakiabi po king panalangin kang Sister Virginia Balagtas, complete healing king Lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat. Amen. From Judy Zapata, good evening po among and Brother Jeff. King Lagyo ng Jesus, pagkabiya po king healing prayer you, Edna Castillo. Sana po panayang good health. Ampo po yung apo ko, Zachary Zapata. Sana po yun panay mag-nosebleed. Dakal pong salamat. May pa siya po ini kang Loida Maglalang. May pabingi po among ka, Brother Jeff. Pasibay po, pakiabiya po king healing prayers you po. At siko po, Lynn Soriano. Dakal pong salamat. From Angelina S. Garcia, may pabing po among ka at Brother Jeff. KLNJ na po, Friday na po, dakal na kaya naman pong tanggapan na grasya. Pasibay po pagkabi po king prayers po among complete healing po Sumang Garcia family, king Malagwang Kapaldanda Puri, Alfredo Malyari Jr. at Jinke Malyari, manyawad pong grasyang pakayap, king Lagyo ng Jesus. At kang Maria Sumang, Rosita, Donaber, Aplosanongan pong Lord, king Karelang Panamdaman. Taka pong salamat among king prayers yu pong mamiyang grasyang pakayap, king Lagyo ng Jesus. Mimingat kayo pong Brother Jeff, king pamanuli yu po among.
Kalagdagan po mensahe na po nga, Tita Agnes sa Bangilista Sarmiento. May pabingin po among God, Brother Jeffrey M. Gomez. Dakal pong salamat kino. King grasang pakaya patanggapan mingening kabingyan. Kening healing programa, King Nagyo ng Jesus. Dakal pong salamat tamang karing pangadimong mami grasang pakayap kaya kaming buong pamilya, Aldo. Please continue praying for our complete healing from all our sickness and everyday safety from all harm and danger. In Jesus' name, Amen. From June Mabalot, good evening po, Among at Brad Jeff. Complete healing prayer po para kay Angelito Miguel. Sana po gumaling na siya. Si Maria Luz Nukum, sana mawala ng kirot ng paa niya at magnormal ang laboratory nila ni Norma Mabalot. Sana po umayos ng pakiramdam ni Josephine Peneranda. Salamat po, taga Santo Tomas Poblacion kami. Amen na ba siya po ni Kang Ate Agnes Gomez Zablan, TGI po, it's KLNJ Day po. May pabengi po among ka, Brother Jeff and admin and staff at KLNJ po. Thank you so much po among for your daily prayers and blessing for all of us, especially your gift of healing. God bless you more and your family and keep safe and healthy always. At kaya kanti mo rin, Brother Jeff, pasibayo po. Iabe yo kaya po pasibayo among king panalangin niyo po mami pakayap nganing benging. And rest assured of our prayers for you and your family. Mimingat kayo pong Jeff, King Pamanuli po. Congrats po karing adwang bayong mayor dinan tamong pari at karing apat pa po. Karagdagan pa po kang Ate Agnes Gomez Sablan. Healing prayers po for me and my mom, my brothers, Archer Fuentes Gomez, Nisiama Aurora Zablan, Aurea Zablan, Susan Zablan David, Valcao Ingal, Evelyn Amorao Imang Aurora Cao, Andrea Elise Pangilinan, Santino Tumambing at Pedro Gonzales. Dakal pong salamat among kaong karing panalangin niyo pong mami pakayap. Mipapakatitaan po, mimingat kayo po king pamanuli. Mimingat kayo po king pamanuli. God bless po. Among. From Jefferson Centeno, good evening Among ka, Brother Jeff, Friday na naman po. Tanggap na kaya naman pong grasyang pakayap. Bless ko po Among, pati ng pamilya ko, asawa ko, Manalisa Centeno, ding anak ko, ianak ko, Sean Centeno. Makayan mo rin po ima ko, Pat Centeno, dinan niya po sikanan pamikakatawan ng apong Gino at ilawat ng sakit, manali kami king Nagyo ng Jesus. Amen. Dakal pong salamat from Apalit, Pampanga. Mene ba siya po ni kang Raymond Antonio Duway? May pabingi po among, pakiabe po king panalangin nyo ding pamilyami, mimingat po lagi. May kitiyapanan din. Yung San Luis king ordinasyon. Okay. From Miriam Flores, good evening Among Ronnie and Brother Jeff, to all viewers and listeners of KLNJ. Thank you for all the healing prayers for all of us. God bless and keep safe po to both of you. Thank you po. Mene ba siya po ni kang Angelo Fabian. Good evening po kaya kayo among ka, Brother Jeff. Pakiabeyo kami po, karing panalangin nyo, lalo na po di apo ko, Mercy Magpayo at Rudy Magpayo. From Lord's Baptism Paris, from Pasig, Candaba. Lagi la po makarandam kaya kayo. Kada biyernes, aabangan din po yung misa yung paborito dako pong programa. Pasibay po, pakihabi la po king panalangin. Dakal salamat. More power po kaya kayo. Salamat po. From Regina Castro, magrasyang bengi po among kawan, Brad Jeff, king Lagyo ng Jesus, manyabad ko pong kapaldanan. Lord, medyo po malabugla pa pong bagyaring mata ko, among Brad Jeff, pati po yung mabilog kakatawan ko po. Salamat po, abe ako rin po ding pamilya ko, anak ang pong apo, mister ko. God bless po. Amen. Medipad po ini kang Raquel Triles. Good evening po ngan kaya kayo. God bless po. Among. Okay. Manibat siya po ini kang Ma'am Verna Balagtas Intal. Good TGIF na naman po. A blessed good evening po among Ronica, Brother Jeff. Praying for the complete healing of my mother, Virginia Balagtas, at Brother Aris Balagtas. Salamat po at ingat from Santa Rita, Minalin, Pampanga. Manibat siya po ini kang Amelia Bonifacio. Good evening po among kao, Brother Jeff. Pakiabiyo kaya po king complete healing. Kareng pamilyami at Lola Dalia, dakal pong salamat. Mimingat ko po king pamanuli. God bless po king. Manibat po king Kalulot Pares. Manibat siya po ini kang Alicia Prado. Among kao, pakiabiyo kaya po king healing prayers you. Baby Jane Chio. King Managwa ng Kapaldanan. Kay bat po, manibat siya po ini kang Marisol Meneses. May pabingi po among Ronnie Cao. Kumusta na kayo po? Kay bat po ini, manibat siya po ini kang Ma'am Montard Lapuz.
May pabing po, Brother Jeff at among kao, TGF na naman po, may dinanakay na naman pong oras para makarandam kay LJ. Pasalamat ko pong maragul kaya kayo amo. May labas pong successful yung operasyon ko. Pauli na po kaya kayong grasang pakayap. Sana po yung pakipangadi kong yan maging okay po yung result kay biopsy. Among. Wala na ka. Pangalan po. Kaniti pong dake na po ning kaya katang programa, abe-abe tapong yening manalangin at maniga po tamo, tipasyag ing kaya katang kapanaligan king Diyos. Panulan tamo po, nga kupen, babiyaning grasya kaya katang batang mipakaya, pero ganakan tamo po ing kala mapagkalob na kaya katamo, makaparikil mo naman ban kanita, mipakayap la po ring aliwang kaparang tao. Nya makanyan tamo pong adwaning grasyang pakayap, at maging dalan sa ibang kanta midinantang pamikatagon makasuyo, makasaw king pamilya at pati na karing aliwa kabud kaya pakayap nakatamo ning apang ginot. Mayapan tala pong isa dyaring kaya katang sarili kaniting kaurasan para king kaya katamong iyang pangapanalangin para king kapaldanan. Ganakantala naman po at ipangadireng pamilya tamon pa kamalan kimbiya. Kambera po reng papangadi kaya katamo at ding hanggang manalbet makarandam ka niting programa. King Lagyo ng Jesus. Agkatanda kayo po kaniting kaurasan, ganakantala po rin kaya katamong nung nanumaning panamdaman tamo, asakit a physical, emotional, psychological, spiritual, yabeking pangadiring kaya katang pamilya, kamag-anak, kalugurang masakit, at karing masakit na mekat papapangadi, muka na kuno na pati na kaya kayo. Makanyan tamo misan pang adwan, ing kasopaning ba na spiritu ban kanita, kalam apagkalub na, maging dalan ban, akam tan taming kapaldanan, at medyantang pamigatagon sa patapanawon, king pamipakayip ng Diyos, bata mo namang makasahop, makasuyo, at may pakayiping pamilya at dingaliwa. Gamitan tayo po anting pamuklat dalit, in come Holy Spirit, come to us, metong pong the song, at in kayang lyrics, antiya mo po kanitit, paulit-ulit tayong ikanta, kambiyan ng Brother Jeff, Holy Spirit, come to us, kindle in us the fire of your love, Holy Spirit, come to us, Holy Spirit, come to us.
Diyos. Misan pa kaniting kabeng yan. Papasyag mi ingkaya kaming kapurian at kapasalamatan. Uling misan pang paganaka mo nung makananong dakal ng tanda ing miyabye karing balang metong kaya kami. Apawaga king lugod mo't pakalulu king kayapan mo't kayo pa yan. Grasyang pigkalubong may kibat ka rin kaya kaming pamangailangan ka rin aldong may alabasan. Grasyang umepang pagkalub mo ang makibat pa ka rin kaya kaming kayadonan at pamangailangan. Migit lalo ng grasyang pakayap mo nung makananong pigkalub mo ka rin may alabasang panahon at pepakayap mo kami ka rin miyaliwaming sakit at panamdaman. Ngayon misan pang maniga po kami kaya ka o Diyos. Banadwan ming pakayapan mo kami ka rin sakit ming panamdamang pisikal, emosyonal, psychological at spiritual. Papasyag mimisan po Diyos yung matibay ming kapanaligan kaya ka. At adwan ming yatsyat mo ring mayupaya mong gamat. Paluban king pami kakatawan ming grasya mong pakayap. Muntat magdatun ka ring apektadon dake ning pami kakatawan mi. At ngayon gaganakan mila naman at iyabe king panalangin ding pakamalan ming masakit. Miyembro king pamilya, kamag-anak o kakaluguran. O mapalyaring emi man kakilala at emi man nanobalang. Mapalyaring ating aliwa, makawali, makalawot kaya kami at suman naliwang lugar, naliwang bansa. King kayapan mo't kayo pa yan. Kaya ko Diyos alang imposible mayap ka't mayupaya. At pagkaluming grasya, ban malagwat lubos keng mipaldan at kumayap. Gamitan misan pang kasangkapan iting healing program aking lagyo ng Jesus. At balang avid viewer, avid listener niting healing program kay Len J. Kaniting kabeng yan, niting Aldo Biernes. Misan mi pang tanggapan ng kaya kang grasyang pakayap. At di kami sa maging mabiya kaming tandaning lugod mo at kayapan. At maging ning kaya kang pakalolo. At karing kanya-kanyaming misyon apag nasang gampanan. Sapat siyang panahon ng ipagkalumuking pami pakayap mo kaya kami. At yung kaya kami may had king panahon na iti may babayat nan, may sasakitan, masisiralog, may bugsumuko. Dapat pabustan mong kapamilatanan iting healing program aking lagyo ng Jesus. May dinan niyang sika ng lubing balang metong at king kaya kaming kapanayan. Panwalan ming ating kaming grasyang panayan. Akya kang ipagkalubag pangking kaya kang kaburian, paralan at panahon. Pakayapan mo kami o Diyos. Malagwat, dinan mo kaming kapaldanan. At aton miti o Diyos, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Labing adong Jesus. Jesus, 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 Jesus. Patuloy ng San Fernando, Ipanalangin mo kami. patuloy ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Ezekiel Moreno, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Peltiachina, Ipanalangin mo San kami. Camillus de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgening Lourdes, Ipanalangin mo kami. Virgening Fatima, Ipanalangin mo kami. Virgen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar, Ipanalangin mo kami. Virgen Mater del Rosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluan mo kami. Sagradong Puso ng Jesus, Pakaluluan mo Papakayap kami. ng Puso ng Jesus, Pakaluluan mo Kristong kami. Dibinong Talapakayap, Pakaluluan mo Tatlong kami. Jesus, 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 Jesus. King Lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapaldan o Diyos at pakayapang lubos. King Lagyo ng Jesus, pagkaruming grasya, ban makibat ka rin kaya kaming kayadonan, migit lalo na ka rin kaya kaming pamangailangan. King Lagyo ng Jesus, dinan mo kaming pamikatagon o Diyos, king sahop ng banal mong spirito, banting upayang akit mi. Emo'y grasyang kaya kaming adwa ng yini,
kaya kang ipagkalob. Noon ay patinitang kalam, kaya kang pigkalob, karing may nga labasang panahon. Asukat ming kilalanan at tanggapan at gamitan para king kakayap ting pamilya at maging dingaliwa. Pailalam minginiting kapag nasa mikay pong kabulan o Diyos, at bendisyonan mo kami, pakayapang lubos, dinan kapaldanan kami ng pamilya at pakamalan, king nagyo ning ipamponing anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Amen. Dakala salamat. Lalo na kanining kapatid mongha ning Poor Clare's Monastery kaya ni King Betis Guagua. Sana balang metong tanggap mo namang grasyang pakayap at kitang mitak ng panahon itang inyawad kong pabor misulat kwentudo anting metong komunidad akwa tayang damdaman mabasa kaya ni King KLNJ. Siyempre Yapin po yan. ating kasing metong letrato po, kambe na po ning letrato dareng mongha, kening libro, makasipit, 19 years ago. 19 years ago, 2001. Ay, ali eh. Nung kasabi may tangkay, ma'am. 21 years. Yang 2001, inatanda ko po ka rin king Salapuan Candaba, king parokya ning Senyor Salvador, nung nuka rin ko penamdamanin kayo sa aning apong ginuking pamakirake king healing ministry banwang 2003. Pero ini pong letrato 2001 niya pa November 6. King siping kung banda kong wanan maka-black ya po. Happy ni Ma'am Jane. King susulat tamong regular feedback ang pong insights. Actually, pedala kaya kayo ini. Okay. Pero may kuha ko pansin kasi nandun niyang pepagit kaya ng Brother Jeff at after niyang apansinan ini kasing caption kaya ning gulot at yung makabili related siya kaya ning kaya katamong topic tanda. Kung kamalayan, sabi ko pinka Brother Jeff at kaya pansinan pinining amanon ko nandin ning kaya atin na taya pansinan ini kasala na ini tema makabili kasal pantayan ng malablab tanda ning parokyang matatag. Brother Jeff, ikit na agad ang amanong tanda. Hindi ikit po. Ako kasi makafocus ko kaya rin yung pictures na rin ng gabi ako. Ma'am Jen, po yung pamilya na po rin yung kaluguran na yapong tisya. Ang po yung Doc Mac, yung kaya kasumangid. Po rin yung aliwang kaluguran. Pag na kaya na naman. Metong yan namang tanda. Kalupanan nitang nandin, Brother Jeff, at least ikit may itang amanong tanda. Ot niya ako pansinan. Actually, nung dapin din matukin, ubingan niya yun, yung harap, may tuktok na kangara. At yan po yung panagkat at pagganakanan niting kwentuhan, kalupanan nining libro na may biyan niya ka na ako, pero yung in God's due time, ginamit niyang kasangkapan, may gintandaya, kaya ning panagkat ning apong ginu, kaya kayawsan sumuyo, kaya yan pang yung kasuywan, karing masakit manyawad kapaldanan. Ining litrato pa si Bayo, karagdagan niya, may nakit kong reason ngayon, isang kan, niya pala kele ko. Din niyang katalagang at niya palang connection king kaya katamong kwentuhan. Apo, amen. Namanibat nanding akit kaya, niyang pantong kaya libro, ikit kaya makasipit kaya ko. Ang ganyang pakit kaya Brother Jeff kanta, ikit agad may ikit. So ako mismo, may ulit na naman itang ning kahit talaga malilyari. Ating bagay, at yun, no? Ning kahit mo, kakit. Kanya sana, nanumaning atin, i-appreciate tamo po at siyempre, pasalamat, migit kanita, gamitan tamo para king kakayap ning balang metong. Actually, mong minunaking kitang sabi mo, atso kaya ni Ma'am Jane, mo. Bigla kayong kititang word. Bayo kayo kitang kayo, itang caption, by Ma'am Jane. Pero siguro, pag nakana talaga, niting kwentuhan tamo na, ning kahit ting talagang atsuna ken, tamo akakit. Ang giyang atsuna kaya ngarap. Opo. Ay, ting grasyang adwan tamo. Sana dakal tama po akit ang grasya o kala mabinyaning apong ginugaya katamo. Kailangan tamong kilalanan, tanggapan, at syempre gamitan para king ikakayap ng aliwa. Ita mo nga ako, i-greet ko na din ng mag-birthday. King Aldo ng Kebaitan nga ng Aldo. June 13
natin. Ay, bukod kanita, tanda tamo pala, di ba? King Domingo, yung katamong aldo ning katimawan, di ba? Independence Day, ning bansa tamo. Mo itang tanda, itang uling atin tanda. Nano itang katam bandera. Noon para ka na ako itang, actually, bala mo, red, blue, di ba? Ding national flag. Red, it's sign of bravery. Blue, it's a aliway tag, ano mo bala, mo pisa bin namong nina mo na mag-blue. Ali, ini kasi gay. Right. Ali ba? Itang last week sinulit ko, sabi kaya pasalamatan. Mong. Thank you to my sponsor. Salamat. Kang Sister Jane kanlas laranho, kambening kayong pamilya, ing hermana mayor king kaya katang piyesta, ami labas at king kay 60th founding anniversary king July 20 hanggang na king September 15 piyesta na ning second patroness ing Virgen Mater Dolorosa. Thank you very much. Kaya ka na akong OOTD. Outfit of the day. Itapiwaga na kaya po itang King's Domingo, di ba? Aldo ning Katimawan, no? Independence Day tamo po na mo itang uling kahit tamo na itang tanda na rin na itang lagi tamong lagi. Para ka na ako, itang kay po, itang magsalit. Talakan tamong kitang gusto, di ba? Pantunan tayo gusto, di ba? Napin sigurong paga na ka na tanda na kaya mo bakit ayaw mo itang mag-giveaway yung flag tamo, may bandera tamo, ayaw mo itang maging kang proud na bilang meto nga bansa. So, happy birthday kang Ma'am Tonet Torres, Tita Tonet, ngayon nga do. Bye, Ma'am. Aliyo, kang Independence Day. Ali, sabi, ikit kaya salamat, Ana. Ginrit ka, salamat, June 12. Ana. Okay. Happy birthday. 50 yata Ali, 50 plus 1. kasi last year maka-gold maka-yellow yan. Opo. Meto ka ring mentor ko, among. Kaya ba, tidara ko, King Mother side, Corazon Mandambayan, yan. Tito Melvin ka na lang. Ang po, Brother Attorney Juan Paulo Nepomuceno. Dito po. Girit siya rin yung itong kareng kakalugur na birthday na pun. Ma'am Cecil Canlas Lado. At the same time, wedding anniversary ilang Adong Raymond keng Domingo, June 12. Wow. Happy wedding anniversary, Acel and Raymond at kambiyan ng Tristan. Sana maging masaya ining double celebration, birthday mo na po at kayang Domingo wedding anniversary yung Adong Raymond. Congratulations. At minsan pa babing may pauras kari among Carduit, among Gian, ami ordinanang pari na po ng popa nandin. At pangaditala pa po ring apat pa pong diakono, ami ordinan keng 13 next week, 16, 17 na po pa keng 28. At kaniting bulaning June. At buli ko lang pong i-greet din ka na akong Lecom Execom family. Bukas ating kaming meeting. Maganap ka rin king kabetikan king baledari Sister Early magtoto. Manano siya nang makapikit pa si Bay bukas ban kanito. Pagsadyan niya yung daratang General Assembly daring lectors, commentators, tentative date October 15 aldo yung Sabado. Odo virtual niya pa rin. Pero sana kadupan ng last year maging masaya at makabaldugan niya pamuri ng yang virtual niya ing gampanan na nanita General Assembly. At babiya ko rin may po oras lalo na king program events committee ning 60th founding anniversary ning San Matias Apostol Paris panimuna ng Brother Sam. Kambeda rin kayabe at antimurin siyempre kimbalian ning Hermana Mayora Sister Jane Canlas Laranjo kambeda ning pamilya sana kaniting kaurasan nung ako pa ring mag-meeting sana ding sabihin yung aktibidades maging masaya at maging makabaldugan la para king pagmasusyan tamong 60th founding anniversary ning San Matias Apostol Parish. 60, 70, 70, 60. No, kalala ba ka? At syempre, babiyan mo naman pimay po oras karing kapatid na aking parokya, panimuna ng Sister G. Carion, ng Paris Pastoral Council, ating Paris Paris Pastoral Coordinating Council. At babiyan mo naman ng may po oras, karing kaya katang Paris Finance Council, panimuna ng Sister Tita Teng Pineda, sana kayong ongoing renovation na ning roof and ceiling
maakwana ng mayari pero atin pan dapat pang pagobran sa pasamasan itang side ang po panginging flooring sana balo ko dakal nung mainip brother Jeff Po. manibat January magbalikain na kanyan mag 5 months Pag 5 months na po. January 17, natatandaan ko ita mo kanyang sa migmisa king Santo Niño Chapel. sana dakal pang sumaw pa atin pa po kasing papagawa at sana makanyana naman tugtog ng Diyos yung grasya ban makibat mo naman king pamangailangan ng balang metong at bigit ta ng grasyang bakayap. At tanda ita lugod na rin ka parokyano sa among, di ba? Itang outpouring na support king ongoing. Ang po itang para madalas ko sabihan yan yung pandawoning pandemya ating anghel king parokya king panawoning pandemya sana alang sawa alang patlod maging dalan ban kanito mamipakibatan pamangailangan pastoral temporal na pamangailangan ng parokya at dakala salamat matsanang kaya ni magking radyo atin mo naman pong sumaw po ban kanito asundo po yung apostolita mo kapamilatan ng radyo ng kaya katang Archdiocese babiya po yung maragula kapasalamatan. Milabas na naman po yung oras din kakatamong kwentuhan kaniting kabingyan. Kaniting second episode ng KLNJ's 8th season. Midi ng tamo pong pamikatagon ban ganakan tamo nung makanano tamong mipagkalam ang grasyang makaparikil ban mipakahip na rin haliwa. Tutuping we are blessed, we are gifted, then we must remain a blessing to other people. Yak po Brother Jeffrey M. Gomez yung kaya kayong kakaluguran Kenny KLNJ. Mamuna kepo at pasalamat. At ako naman po yamong Ronnie David Kawing kura para ko ng parokya ng San Matias Apostol King San Matias Santo Tomas Pampanga ating kakaluguran yung manalangin para kaya kayo masakit amaniga pong kamtan yung malagbong kapaldanan bana kong lubos pa kaya pa ng Diyos kapamilatanan ng kakatang healing program making lagyo ng Jesus etamo po sana kakalingwang pasalamat king Diyos karing miyaliwang kalam mapigkalub na kaya katamo lalo na yung grasyang pakayap ababyan na kaya katamo at pakikwanan tapos sanang gamitan iting kalam o grasya king kakayap ng aliwa. Bakalan tayo po yung metong masanting ng paganakaning kaya katamong kwentuhan kaniting programa king Lagyo ng Jesus kaniting second episode ng season 8 ng KLNJ tinang mibiyang tandang maula banlubos tamong mipala. Abayin nyo kami pong pasibayo kayong tutuking episode. Good night kaya kayo kakaluguran. God bless po kaya kongan. Takal po salamat. God bless Thank you po. Miraling takot, ananang karatunan, nakita mong gutgut, ating peligrong makabasaring lungkot, niya grasya, at wantang alang patugon, King Lagyo ng Jesus.